nyuma yuko tubagejejeho inkuru ivuga yuko umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné yamaze gukatirwa imyaka igera kuri 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni zigera kuri 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse urukiko rugategeka ko ahita afatwa akajya gufungirwa imageragere. Amakuru atugera haravuga yuko amaze gufatwa na polisi y'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, aho byabasabye imbaraga zidasanzwe kugira ngo baze kumuta muri yombi, baze kumujyana imageragere nk'uko urukiko rwahise rubitegeka. Twababwiye ko umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan ufite umuyoboro wa YouTube witwa Ishema TV ku gicamunsi cyo kuri wa kane tariki ya 11 Ugushyingo 2021 yakatiwe imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amanyarwanda nyuma y'ubujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha. Niyonsenga Dieudonné yari yarekuwe n'urukiko rwa Gasabo muri Werurwe nyuma y'igihe kingana hafi n'umwaka yaramaze afunzwe nyuma yo kumugira umwere ku byaha byo gukoresha inyandiko mpimbano, gushyamirana n'inzego z'umutekano n'icyo kwiyitirira umwuga adakora. Ubushinjacyaha bwagiye bumurega. Yari yatawe muri yombi ari kumwe n'umushoferi we tariki ya 15 Mata 2020 azira kurenga ku mabwiriza aguma mu rugo agamije kurwanya ikwirakwira rya COVID-19. Yaramaze iminsi akorera ibiganiro kuri YouTube bitavugwaho rumwe, ndetse ubwo yarekurwaga yavuze ko azakomeza mu murongo yari arimo, ndetse ko abanyamakuru bose batakora mu murongo gushima. Nyuma yo kurekurwa, ubushinjacyaha bwaje kujurira urubanza rusubirwamo kuri wa kane. Urukiko rukuru rukaba rwemeje ko ahamwa n'ibyaha bigera kuri 4 birimo gusagararira inzego z'umutekano igihe yatabwaga muri yombi, ruhita rutegeka ko afatwa agafungwa nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Nubwo yamaze gutabwa muri yombi, mbere yuko aza gufatwa n'inzego zishinzwe umutekano iwe mu rugo aho tuye, akaba mu by'ukuri yagiye anagaragaza amagambo atandukanye. Yavuze ati urugo rwanjye rwagoswe n'inzego zishinzwe umutekano. Ese abaturarwanda bagiye bakurikirana operasiyo yo kumufata yo kumuca muri yombi n'iki bakomeje kugenda abavuga? Hari wagize ati ngaho andika amateshwa yawe ya nyuma, ati tubonane nyuma y'imyaka igera kuri 7. Undi yagize ati humura Imana y'amahoro, ati muri kumwe kandi nubwo wapfa, ati wagenda nk'umugabo, ati mu gihe tukiriho ntituzagutererana. Undi ati impunzi zaragushutse none bagutambitse zirira pizza, ati nawe ugiye guhekenya ibigori imageragere. Undi ati izo pizza nk'uko ubivuga nizo zibateye ishyari, ati turimo kuvuguta umuti w'abakomeje, ati mu byo kuri guhemukira abanyarwanda. Undi ati ukore uburyo batagutsindamo cyangwa ngo ubakurase, ati babeshya ko wari ugiye gutoroka. Ibitekerezo by'abantu batandukanye, ati nizere ko ufungwa noneho, ati ntibibe kugororwa, ati wararenganye. Undi ati usibye ubugabo atugendana, ati mu maguru ubundi, ati urimbwa kabisa. Undi ati umuheto ushoka umwambi, ati bitari bujyane ubugiye kwishyura ibyo aho ukorera bagukoresheje, ati bigaramiye, ati mu mazu yabo. Undi ati mumwoherereza amafaranga ayajyane mu buroko ni mwebwe yakoreraga. Ari kubwira cyane cyane ababa hanze nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho yuko yaba ari abantu akorera abo hanze. Undi ati mu by'ukuri, ati ushaka urupfu asoma impyisi, ubu wabona udututse, ati ukiruka, ati hama hamwe wicarire urwo wiyengeye, ati mu by'ukuri urwumvirize neza, ati hambere aha uherutse no kubwira umukecuru ko watumwe na leta, iyo leta igutuma rero reka abayikumbarize. Undi ati mukanya uraza kumva ngo yagira yiruka, ati turamurasa. Undi ati ninzi neza ko iyo umuntu asuzuguye inzego z'umutekano ko wakubitwa akagirwa indembe. Undi akaba yagize ati witangiye abaturage, ati batagira kivugira, ati none nibyo bashaka kukuziza, ati yabitangiye mu buhe buryo uretse uburozi yabibaga, ati kigabo umpakamwa, ati tuzagukumbura, ati nturi kumwe, ati nturi wenyine, ati yo azajya za mageragere, ati harimo imyanya ihagije, ati karibu rwose umusangeyo. Undi ati uzi ko wagira ngo ntukihebe, ati bari guhiga ariko genda Rwanda, ati waragowe. Undi ati u Rwanda ntirwagowe, hagowe abagizi ba nabi, ati abarwanya u Rwanda. Ari wagize ati ndababaye. Undi ati mu by'ukuri, ati ufite imyaka ingahe,
ati genda abona ufite nk'imyaka 2 ati kuko ibyo uvuga n'ubwenge buke ufite ati n'umwana uvutse ako kanya ntashobora kubivuga. Ni Cyuma Hassan Dieudonné babwiraga. Sentare nkuru imaze gutegeka kumenyesha amakuru Dieudonné Niyonsenga azwi ku izina rya Cyuma Hassan atabwa muri yompi agapfungwa imyaka 7. Uyu yagirizwa kwitirira umwuga w'itangazamakuru no kwita amabwirizwa y'ikiza ca COVID-19, akabasabwa kandi gutanga ihadabu igera ku miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ubutungane buvuga ko ivyaha yagirizwa bishobora kugira ingaruka kuri rubanda. Umumenyesha makuru w'Ijwi Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ivya runo rubanza amaze kuvugana na Geoffrey Mutagoma amubwira ibindi vy'ingenzi vya ruranza. Mutagoma nakubwira ko urukiko rukuru rwaziririwe n'ubushinjacyaha ruhamije umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassani ibyaha 4: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, icyaha cyo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, icyaha cyo gusuzuguza cyangwa se gusebya abayobozi, ndetse n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Ibyo bikaba bikomoka ahanini ku gushyamirana n'abashinzwe umutekano mu gihe cy'amabwiriza ya COVID-19 igihe igihugu cyari muri guma mu rugo. Ku bijyanye n'ibihano rero nk'uko warukibajije, umucamanza amuhamije ibyo byaha avuga ko Cyuma Hassan Dieudonné agomba gufungwa imyaka 7 muri gereza, akishyura ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, ategeka ko ahita afatwa agafungwa. Ko mukanya wari muvugana no mwunganira Maître Gatera Gashabana, wabamenye ikigiye gukurikiraho ubu ngubu? Ikigiye gukurikira Maître Gatera Gashabana ambwiye ko kuba yajya mu rubanza rwose ngo agira icyo aruvugaho bigoye, na cyane ko atara hari urubanza rusoma, ariko ambwiye mu magambo make ko baza kujurira. Cyuma Hassan Dieudonné mbere twari twavuganye ambwira ko atishimiye icyemezo cy'urukiko kandi ko nyine bazajurira, ariko nyuma ubu tuvugana nta minota 5 ishize ambwiye ko inzego z'umutekano yaba igipolisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bariyo. Gusa numvaga tuvugana ameze nk'uwikingiranye, avuriye ko abari bagiye kumusezeraho bose bahise bababoha, ariko noneho Cyuma akavuga mu ijwi rivuga ngo nibamureke n'ubundi basanze ari kuzinga imyenda kugira ngo ajye kubahiriza icyemezo cy'umucamanza. Urebye ibi byaha hamijwe n'ibi bihanakatiwe bivuze iki ku byerekeye imitunganyirize y'imikorere y'umwuga w'itangazamakuru n'ubwisanzure bwaryo mu Rwanda? Ikibazo ndabajije umwe mu banyamakuru bari bahari witwa John Williams Intwari, nawe akorera umuyoboro wa YouTube witwa iremenews.com ndetse na Bax TV, ayambwiye ko iyi ari intambwe isubira inyuma ku rwego rukomeye, kuko muri we yavuze ko iyo Cyuma Hassan Dieudonné ava muri gereza, ariko yava muri gereza agakora inkuru za zindi yise ko ubutegetsi bushima, ntabwo bagombye kuba barajuriye. Akavuga ko rero ari icyuho kwitangazamakuru kukuba Cyuma Hassan Dieudonné ufatwa nkaho yashoboraga gutinyuka agashima hahandi abandi banyamakuru batinya ko ubu ngubu bitazongera kubaho. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, urakoze cyane kuri iyo nkuru tugejejeho. Ndagushimira nge Mutagoma. Ikibazo c'intambara yo muri Ethiopia kibandanya gufata intera. Abahagarariye akanama ka ONU kajeje umutekano bavuga ko atagihe gikwiye gisigaye co gutorera umuti iki kibazo. Ibi babivuga mu gihe abarwanyi ba TPLF batera begera umurwa mukuru Addis Abeba. Kuri iki kibazo mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye n'umunyapolitike Condo Gervais yabaye muri Ethiopia igihe kirekire. Tim yavuganye kandi n'umunyamakuru Jean Damascene Hakuzimana bamugira uko iki kibazo catanguye naho cerekeza. Icyo kibazo cya leta ya Ethiopia n'icy'abatigrinya ni ikibazo kuva mu mateka ya Ethiopia. Ndashaka kuvuga ko igihe cy'ubwami umwami w'abami Haile Selassie yagirimaga babona ko ubutegetsi icyo gihe uko bene na Mengistu none ko muri iyo periode hatangira ubwicanyi budasanzwe bwabaga mu mujyi wa Addis Abeba, ukabyuka ibirambo hirya no hino. Ubwo rero hari ukuntu umuntu wari inshuti y'uriya witwaga Meles Zenawi nawe yavuye muri ibyo ngibyo. Meles Zenawi akaba akomoka muri Tigre, ahita basubira gutangiza intambara yo kugira ngo batake nabo
ubutegetsi bwo kwa Mengistu, ariko ubwo ngubwo akajya gutangiza iyo ntambara. Hasanzwe hari n'indi ntambara iri hagati ya Eritrea na guverinoma nyine ya Ethiopia ngo bashaka independence uretse ndetse n'intambara yari yatangiye muri za 1992. noneho ubwo bari aribo muri Tigray bagiye gushaka ubutegetsi baza kugira aho bifatanya nabo muri Tigray. Bakifatanya kubera iki? Kubera ko burya uriya perezida wa Eritrea witwa Afwerki aba mubyara wa Nairobi Begereza. Ikindi nabyo abantu batakunda kumenya nuko buriya ururimi ruvugwa cyane muri Eritrea ni Tigrinya, ni ukuvuga ikirimi cyo muri Tigray. Ntabwo bafite ururimi rwabo rwihariye, ururimi rukomeye ni Tigrinya, wenda hakaza n'icyarabu. Ubwo rero mu kurwana bose barwanya guverinoma ya Mengistu Haile Mariam baze kugira kumvikana, barafatanya, baza guhirika ubwo butegetsi bwa Mengistu, barahunga ava muri Ethiopia. Kubera ko barimo n'abavandimwe bakomeza gufatanya, ubutegetsi burakomera kuko bari bumvikanye ko bamara gufata Addis Ababa iyo independence ya Eritrea bazayihabwa. Ibyo rero kuko byarakozwe Mengistu ubutegetsi bwe bwashyize muri 1991, hanyuma Eritrea itangira gukora nk'igihugu cyigenga, ariko bagomba gusaba akamarampaka yabaye muri 1993, hanyuma ku mavi menshi nibwo abo ba Eritrea babonye ubwigenge. Urakoze Condo kuri aya mateka uduhaye. Uvuze ko abantu bo muri Tigray bashaka guhirika ubutegetsi bwo muri Addis Ababa bwa Mengistu bifatanije na Isaias Afwerki bo ni perezida wa Eritrea. Hari nk'amasezerano bombi bari baragiranye hagati yabo yuko nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Mengistu batazasubiranamo nabo bakaba bashwana. Muri garanti bari barasabye abo bategetsi ba Addis Ababa kandi aribo baturuka muri Tigray, byari uko kugira ngo bigaragare